Kanangire mbasuhuza abakunzi ba Samuzos TV, nizera ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu bigendanye n'umutekano w'umusirikare Ismail Khan wo muri Iran yaburiwe irengero ku gitero Israel yagabye muri Liban. Ahangaha rero niho igisirikare cya Iran cyatangaje ko General Ismail Khan wo muri Iran mu bikomerezwa byaburiwe irengero mu bitero bya Israel muri Liban. Mu gihugu cya Iran haravugwa ibura ridasanzwe rya General Ismail Khan umaze icyumweru ntawe umuca iryera nyuma y'ibitero bya Israel byamusanze muri Liban. Kuri uyu wa kabiri igisirikare cya Iran cyatangaje ko General Ismail Khan yaburiwe irengero guhera mu cyumweru gishize. Amakuru akaba avuga ko uyu musirikare baheruka kumubona mbere y'uko ingabo za Israel zigaba ibitero mu gace k'amajyepfo ya Beirut, umurwa mukuru wa Liban, aho yari ari mu ruzinduko. Birakekwa ko yaba yaratwawe bunyago hamwe n'umuyobozi wo muri Hezbollah Hashem Safavidienne, kuko nawe ntawe uheruka kumutera imboni mu bo bakorana. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko General Ismail Khan wayoboraga umutwe w'ingabo zidasanzwe muri Iran witwa Quds yaburiwe irengero nyuma y'uko yari mu ruzinduko mu gace ka Beirut kamaze iminsi kagabwamo ibitero n'ingabo za Israel bimaze guhitana abasirikare n'abaturage benshi barimo n'abayobozi b'umutwe wa Hezbollah ubarizwa muri Liban. General Khan yari yagiye mu ruzinduko i Beirut muri gahunda yo kwiga uburyo Liban yakwigaranzura Israel nyuma y'ibitero byagabye muri uwo mujyi, ndetse bikagwamo uwari umuyobozi mukuru wa Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah. Reuters ikomeza ivuga ko General Khan yari mu majyepfo ya Beirut kandi ibitero bya Israel byari byakajije umurego muri ako gace bifite intego yo kwivugana Hashem Safavidienne wari umaze igihe gito yimitswe kuyobora Hezbollah. Uwo muyobozi mushya wa Hezbollah nawe yaburiwe irengero muri ibyo bitero, kuko abo mu mutwe wa Hezbollah batangaje ko ataboneka kuri telefoni, ndetse bikaba bitazwi aho yaba aherereye, nubwo Israel itigeze yemeza niba ingabo zayo zaramwishe mu bitero zagabye. Beirut cyangwa zaramutwaye bunyago. General Ismail Khan yabaye umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran guhera mu 2020 ubwo yari asimbuye General Qasem Soleimani wari umaze kwicwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitero by'indege byagabwe i Baghdad muri Iraq muri 2020. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Letikol Nadav Shoshani abajijwe ku bivugwa ko General Khan yaba yaraguye mu bitero bya Israel
i Beiruti yavuze ko igenzura rikirimo gukorwa ibizamo bikazatangaza nyuma. Generali wo muri Irani Kani Ismail yaburiwe irengero nyuma y'igitero cya Israel cyamusanze muri Libani. Sayed Hassan ubarizwa mu bayobozi bakuru ba Hezbollah nawe yaburiwe irengero. Sofioudan Hashemi niwe ibitero byo muri Israel byari bigamije kwivugana. Akaba ari amakuru mwagezwagaho n'ikinyamakuru cya Samuzos TV. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bindi tubagezaho. Thank you.